Ano misisa takod iswang sambayang. Kinarhengan iswang kerjaan surga, saban iti oto di hay tu kanu pakagud mamurimon iti kaposian dot pinatahak no kumadahay. Apa ya hay katilambus sa iswang gat pagindalanan kaposian dahay tadaw dabay no nga magisisa ihay maya diti sambayang dumin susuwab. Orahian dayahay itinupot kapag yampayan dahay nga alumi sa piramutan gisom dot katarimo ya hadit panambarasan maya dilot boros-boros nu miyampay asimbayan. Tinasambayang dahay iso ngaran Tuhan Yesus. Amen. Ke osanong kuswabon kumadati den sanan. Puji Tuhan tu kuswabon da bayno insan ta kapod paimpasih kagud iti pamagunan. Nakot tanduli pa kagud duon ho po daw mapatadam dati iswanggat kapag yampayan dati di kanihab nagi gisam ko sa aban na bayna. Puji Tuhan kumakinarahingan nga iri po dito nakalahing ta na di kagud sanghadaw kago. Man tadi kanihab gisam dando nakatamba na mati at umur dati dat taon kago. Kung sikaw nagi dat panghakan ko makinarahingan to ay di mininggayo ko piyat na nga gaya kaluyod-luyod ngay. Hitid dahay nga linumuyo di nga bawang na linumuyod to ikayan nandat akawas nangarag-rag na matay talon-alon. Kaswabon na bay no? Tulo na pod panambarasan dati nga titahak di osonong. Numan pa yung pohod iswang dot Matius 7 ayat 11 nga maid oratian kapihot tomodo nila pelajaran dati mangan na po dati mimpu nila ayat 9 ayat 7. Isuanggat Matius 7 ayat 7. Pinanuratan na po panambarasan nilo nga karait da sambayang. Hal pangabulan doa. Ayat 7. Pakiano no, iri na po nga tahakon kumadia. Ihumo no, okitanu. Karitiko no, tatobon na po nga ukaban kumadia. Kumawalo. Tuoin sana na pa itulon dat makiano nga kanu. Oin sana na pa itulon na magihum nga oyhum. Oin sana na pa itulon na mga ritik nga ukaban titigawon kumadisyo. Haray nangkud ayat 9. Haray nangkud sangulon da ipigpagilitan do kayo manahak kawatu umatanak daw sakiranam makianod ruti. Ayat 10 tay ka manahak katulanot sakiranad makiano sada. Pada misa. Mantadidi sakirana pod iyo kayo hi araat koylo da manahak titahaki osonong kumatanganak do kayo labi-labi podi kumad kinarahingan mantad hila suruga. Papatahaki siyo nuni osonong kumadit makiano kumadaw. Matius 7 ayat katuru gisambot kahapada miso. Ililan na panambarasan natin lakaswaban na ba no? Atarang badala ki. Ino pa naretan dahiti nga iati na po nga ano kadilo. Makiano tako pakianuan dati.
suai ko pakianuan haro nagila kamondat man ihumo. Hari ihumon nga haro nagi kadaw tit man koritiko katuk. Papakito dat ay inapohi titahak dahilo nga sangin sadya no ngay no nembulayan dati di ko ni habot kano po dati di ko ni hab nga kinorohingan no po koy lohisiyo papatahak nunuhit o sanong terbaik keperluan ay akon kay kon ni Javier di Soroco it antakan dot pelajaran po dati nga karait dot sambayang o di hari Ahad di hari Minggu. Jadi kinarahingan po nga manahak dot keperluan kumadati. Intangan po di dati la ayat 7 pakianuan ihumon koritikon. No kasyo ino po yung makiano nga anuan imo gihom nga karuba imo nga ritik nga ukaban ititigawon. Jadi pakitanan na po di dati lo nga santob na po lo titahak kinorohingan nga ay sangin sa diha no gi yudihino na ngay haro na sangingili dia panhakod ikuo iti dia disiyo miya galit iyo di ka intatangan na po dati nga miya galit doon na po kapamusarahan nga iyo di haro na ngay pakyan nuon to ko po mila komanda ihumon nagi ngayon apalayo apalayon to ko po haro na ngay apalayon po ilo na labatas di siya ayat 8 isay na po daw kayuhot makiano nga anuan katarimo isay magihum nga haro isay mongaritik nga kakito kabanat tobon kumadi siya okay asaraw ko di taon 80-an 80 ulom taon 80 pero di nga 86 ka atas na rin asaraw ko harasang ulo na tabang dahil monarita no dahat itanganganak nga ino po'y sarita di siya nga wadikiki iwadik wadik ko wadit nga wadik kadahad hitid dahil la iwadik ko kamon na tangalo na burong susu karin araga apurakam oitom tumanod na pod ay dang gulo-gulo da sarita nga irih na pakagya nga tulon ni kakadilayd tulon ka kahit uwadik didilayd kabo carita dongeng ki itino pa sang ulo na tanak nga dada mo tot mumogiut takano it tina daw loson matugyadi titanak ngay na di pakiano ngay pakiano di takano no kadit tina daw na takano kad may pogungo at tulong ipamagyo na takano ka puk katulo naman katuko
undali ni tanak kaminediri. Nga loso ni mato kagia. Guli na kago mini pakiano takano. Nuhaya ko takano ka. Na takano buk kanuman latukay. Gisomid o ngayon tao lumini pakiano. Ay nanuan numan lagi. Nagyarit yan. Katuko at tulot lagi. Ba. Tokom. Kaos na diti tanak koy had kaos. O ngay diri sa liwan ponondig no kadi tanak ni. Ponondig mo ti tanak kot. Wadi kiki makiano ako nagitakano bobogan ako nagigigiyo ka. Gigiyo ko tigait pangkadig eh. Nga tok hirin no dit. Ngumbal po di het tanga nga anak eh. San tungub po di het koy had ngay no di het. Asudo idi sarita o. Kapon hindi ka kaya siya hur ka di tambologat. Borasan na pod no limbukon. Tumhalibo limbukon nga. Mumbahala di mamihulu-hulu na ditinan. Ay, dadi kangam ko piyo mo naritad-saritadong ingit digi. Mumihulu na ditinan ka. Po, nandig ka di kagot. Talig bakagot. Burungasang. Gumumu na di hulo. Giso midid. No, puli na di hulu hatinan. Tok. Kapulih na di hulu hatinan ki. Kasiapi mo lahing daw mamagiyo. Korangaw di daw nga. Hiri no di sawatot karanghan dito ni. Saliwan mati kay mo lahing miniinto nga hiri no di duntup piasaw idi wadik. Iwadik manandigat wadikiki. Makiano ako nagitakan na babaga ako nagigigiyo ka. To komongay mati kay mo lahing itakano. Nayo ka nga hinga pa di ginumuli. Umwal pa di haydi nga. San tungub pwede mihadat asudo idi sarita. Asaraw ko da mo narita di sarita dunging idi nga. Paswangan ko dadi di YouTube. No kadid kutbah nga ay napagadi hila YouTube. Asaraw ko dadi paswangan ni sarita dunging nga susuay no kakitanan dat kutbah nga sigaw ka salata sarita dunging ki. Nga idagay doon dusun idagay manid di mo. Monarita ako diti nga ati nga yaman ako yung monandigit o dikiki. Manta kan kago lagi. Oke, jadi sedangkan det no kadhilo hari na ako ipagilitan dati manahakawatu kumatanak daw. Sakira na dat makiano ya ruti. Nga ino pa sarita di tedo digi. Makiano nagitaka na itanak. Babagan na gidi gigiyo. Tay ko. Anuan da tulanot. Sakira makiano sada. Nga sada. Sada imatugay tulanot idid montoki mangakan gi. Napa po. Napa Hilo-hilo nga papakito dat. Ay, di kanila tulanot. Nunuhat itahak dati da sa kiranad makianot taka da nila tanganak. To kay manahakit. Nuaya ko minuman kalatanak eh. Ngay ka na po. Panandukit. Minyak gusok. Nga nutahak ko. Minuman nagyatakan dati. Makiano takano. Pagansa kayo ko tantalo ka. Talur mata karabaw. Tokom. Iyain do nga. Moy nando. Pagihumbot. Moy na di pagihumbot. Hilad Google. Baing kurang magan sakot. Mata karabaw. Okay? Nutay ka pila panudukan da kaulo. Magisusuay pa di hat panudukan da hilad.
man popingkiri mo ki. Oke, jadi ino pa ititahak kot ay kumadati nga osono sedangkan ihati sebagai tulun. Ihati piyahi no kaduso nga osono panahak dati ki. Oke, ayat 11. Jadi sokiroh no po dot iyo kayuhi araat koy lumanahak kanunuhi to sonong kumatanak-tanak do kayo lobi pwede kinorohingan dahil suruga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang memintanya. Ihati piyahit angaraat nga miloh tokoy ihati nga manahakid it osonong kumatanganak dati. Ipiyahi gampamatay. Ipiyamati gampamatay di nga right na po ka titahak dit tanganak daw. Kung osonong ipanahak di siya. Noretan dat ipiyahi harimau. Nuno polot ay suang talun dat ongorongit. Nga ongosonongit titahak dilo kumadi tanganak daw. Lebih-lebih pada adit iati sebagai tulun. Pananud da kinorohingan. Ina pa ititahak dati let tanganak dati lumis sa ngay. Oretan na pa din let tahu memberi pemberian yang baik. Titahak dito sonong tanganak dati. Kumayan na po nga nunuh na po'y osonong iri ni titahak dati. Sekira na po'd ina pohit panahak dati di nga mantadot ay kinonuan dit aong osonong. Kumayan na po'd nga ano mo ti osonong iri. Sekira na po'd panahak dati di tanganak ikoruhang kinonuan na po dati nga mantadit amu o ngosonong. Kamo na po nga ano osonong ititahak to ko. Okay? Jadi, insanan to ko na po nga manahak ito osonong. Sudah pasti ino po itadon di panahak dati nga osonong. Oritan ko na po dilat tadon. Ay, apangkal ko piya mamarati ilo ko munda tadon. Hari tigay manguhat at obulih kad may panakaw. Ina pondahit nanuh dati di nga patakon dati di teko pakanan di tanganak ikeluarga. Mano pa di dati intay loho digi. Pemberian yang baik. Kamuyan na po nga, ina po ititahak dati di nga osonong. Tadon nga osonong, nabaritid di pemberian yang baik. Okay, jadi ina po hit onuan dati, paganuan dati nga osonong tadon. Irini kamuyan dat titahak kita sonong. Haron na di manguhat at ay pangkukuran nandad. Boleh kahadat panakahon ni bayan dati pakanan da di tanganak. Boleh katir di. No retan dati di kan dihabiri. Miagal ko may paganod tampurion, may paganod tapayas, may paganod mangga. Boleh ka panakahon takon nanda di tanak. Haro nagi katumbayaan no may galit tigi. Sayra na pod ititahak nud kumadi tanganak osonong. Irinda di nga osili nad nakurah nang kutu ino pa'y kaboboyuhon di tanganak ikaruhang
nga ubinsap, tanganak nga ubinsap, iso na pakagyawat ay tadon nga ino po ititahak dati kumadilo nga asono. Ngono po dati intangad secara logic ilo titahak nga sayra no pod asono ngitadon hindi ko tarimo nga ano asono ngirito di iyod di nagidari nga tako na po di kailom ako kura hindi apoy loon apoy loon it on one dahing gatadon nga mano po mati siya sato irigi miyagal ko tambalot dati ko basan no itang anak la o ngay na siya pa nakautusin may na di pabalanjawo kumadi tambalot daw may na siya sato ipi ay nakakan nga pahumpito ni kumuno po nga kahumpit to bagarit yun digi so kira na pod miyagal ko ikanit tinumantah ko santop na po din nakakan nga anit rason na po itinahak santop kinokoy nung anit jadi ino pa dati titahak dati kumalat suang walay dati nga osonong na dogya hali piad ang araat to ko ititahak dati nga osonong ikadaw lobi pun kinorohingan ka sedangkan dat iti piat ang araat yati piatu it ososo nong do kay rogon nga ina pa ititahak dati kumalatang anak suang walay dati nga tapoton no ko pa dati mantadad it pain tapot ako anuan lobi pa di kinorohingan papatahak isyo nuni osonong nga haruma nga kuma ditulun kuma diolo imakihano kuma daw kamoyon na pa di nga ino pa paruntukan di nga sangin sa diya ano ri pakianuan pa dati paing kukuraralan dati makiano no kaditeno ihumon iso iralan dati makiano pakianuan karitikon katuk iring iralan dati di makiano isuang dat karaja dati ato ko po kayong pundo kumaraja sumambayang to pag ako makinarahingan makiano takod kalidasan datinan moy dat kano takod pati lambo sa karaja ay sala iridat ay sakira na pod niyagal ko moy pokisada taka ikasala idi makiano kinarahingan gugumuandan dohat ano hitibay no ka no di sala dang kinarahingan igadi pakinuan dati sayra dat kumaraja tako sumambayang tako nagyaki makiano pangintirungan sakira ikaraja dati magihum miyagal ko manginsada sumambayang tako na ay no kagadi ko basan tako di semoga dipermudahkan yun di adu ya numatid pinakita nagyad Yesus sendiri paing kukurahat ay ralan nakurah tu pinapatuduk siya kumada piturus dot nasantuangan na yung piturus sa minakisada ay sinano rikot na po Yesus olas na siya di paraw panarita na di siya di panarita isya karait at boros kinarahingan kasiap dami na narita ba may di kago wala da inat jalah do kayo kaki tok may mati do piturus nga gisamid
ino po di paraw da po yan ani di sada nga mulai tenggelam ka. O kanimati ka sa mata-mata dat ay tsira na po pinapakita Yesus da mujizat tahiri. O kani ka sa mata-mata mamikat ti Petrus. Tambalot nga daw da tumano di siya. Nga papakita nagi kumadati manahak ko panudukan kumadati. Da otapot na kapiyad isuang na pod pagindalanan dat pagaganuan dati, pangingintarusan dati, nga paguluan na dati kinarahingan. Ato ko pa kaimpun, sumambayang pagya. Sumambayang ako nakasakadar makiano pangintirungan nga, nung kadhilo, makiano tako. Kita mamohon, makiano kumakinarahingan ki. Sakira na pod, isuang nakaradya, ang makiano tako no. May kapakisada, makiano na agumusada. Anuan da sada. Takan na may kapakisada, anuan da kapingan ka. Memang gak sada na tujuan. Sakira dat mamutong ko, makiano tako na agagayo da pulot tabay no ka. Ya din pakianuan gi. Asa nang daha talo ni tibay na arumasam ka. Sakiran mangumo, makiano tako na hasil padati nga imiladaman royo ka. O gumu onsi. Ngayon na tambolog. Pakianuan na dati. Nuno na pait asasaro tako nga pakianuan. Sedangkan da iyati nga kailod nuni apatut tatahakon kumatanganak dati. Kinarahingan nga ayo din lagi. Makiano to kono po. Hingga na po hit bobos sa osanang kumadati tahakon nisyo. Sakirad may pakipalanok. Sakira may pakipalanok Hari tambalot tat pinapaylo pangalaman daw. Iho na po may pakipalanok. Nga kumbala kumati manguji kasyo. Sa balum kapanaw, sumambayang. Makiano ako nakapiyad. Ay sayra na pod mamanaw ako. Sumambayang ako. Anuhan ako na ay binatang buruan dat bayno kangko kasyo. Sayra daw mo ako. Oto poti ko piya darot ano ko ka. Nga kombal lagi manad ako sumambayang kanuhi kasyo. Hilo na pala papakita nga kinarahingan piya nga nunuhi o sonong kumada kayo. Pahingka na boras sa kinarahingan dat iri na pwede nga rancangan damay sejahtera bukan rancangan kecelakaan. Manahak kumadya di kapaguluanan di paimpano de lansanon. Hari depan yang penuh harapan. Pakita ako di WhatsApp do kayo dito inod. Has karasam gin. To kumbihangan ako mbala ko itid Pukul 4 kapag tinumuron may pamutong. Sambayangi. Ay makianod. Cuaca dito sonong. Nga haray matigit kapatutan nilo. Makiano ka cuaca do sonong. Kada da para samo ilo ka. Nga dan rumasam. Paingkukura diri Ait antakan na pwede nga musim hujan kadati. Nga makiano kad arumasam. Tokom. Yadit di milak komo yun na tiyo digi. Ay lano na musim hujan nga.
mamutong ako tibay nam kada padando para samo ka karasam makiano ko igad agumupulot ti rasam mo di nga sa labay-labay sa labay-labay pa di mangko komtok na nga po ano ba di ritid di pangkuran na di ritid di ina pa rancangan na kinarahingan nga akon kasila ka nga damay sejahtera imanahakdot lansanon hari depan yang penuh harapan ngon no pa di imbulayay ko piyo ngon imbulayay ko piyo iti mo tiga mamutung iti tadawa daun pumagadaw maninuntod da tadaw tok umurang matipulot nga rumah samo pod mentaren san ki tok numayik mo tiga pulot kadyo pangin sa samod nga haro nalut awayaan to katil lolo bagi mystery ka daw lo mystery dot haro hikantakan dot okay to dati nga orotian ni dati nga ipiro-piro awayaan mo to kono po orotian ng poing kuro irin ako mo yan kud mystery na kinarahingan nga nailaan dati dat sumamba ayang to kono po kinarahingan na kailang mga tur dati tahak daw kumadati apa yang terbaik ya diki untuk anak-anaknya jadi hali piyah dat ayat ayahan ako supan ako rasambay no kadi minamutong ki terbaik turid kita kinarahingan isay din ako ilo iri na kante terbaik kat kita kinarahingan hindi mo mila kamoyan dat ay sayra na pod akasupan ka rasam nuno diswang ginaw no momopol ka kinarahingan ko ayah haro na po'y ayah ko iti ni terbaik mantad ka nawayaan dati ti pelajaran di kasuabo na bain ho isay na po hila duty bapakaradya akasupan na po na rasam mo kago nga okon na di ko ayah kaboras dati okon na di ko silaka ka nga nuno aduyadit iti ni terbaik ko kita kinarahingan na bayno ka iya di hasimbar dati ki ilo nala I will go dati lo sayra dat ino pa ipakyanuan dati nga suway atumboyo da kinarahingan mantad ko nawayaan dati lo pelajaran ino pa di ginawa dati pagalimumuanan dati nga nuno iti ni terbaik ko kita kinarahingan kumadaho ka mimang iri na rin hali piyad ino po hit awayaan dati nga akonda kakarahian dati nga akunan dati iti nakante terbaik ko untuk dohad kita kinarahingan ka iya di nakanto riki nga pengkukuron nando hit miyaga kakamalangan hari na kud iri ni terbaik sayra na dadhara kamalangan midupagun teko kecacatan kekal kanda dati iti nakante terbaik ket kita kinarahingan ka hiri nandad montok no pud dinatang kiadan teko nakawaya okon nagit orwo lagi nawa ki pengkukurgadit kamoyan dati terbaik mantad ko minidupagunit nakawaya edit kanta kando tiadi hino pa tanganak dila walay nga natang kiada na malahing terbaik kirid akita da kayo mantad ka kamalangan gisambo ino pa isang ulon nangaputulan no gakod nangaputulan no longod ngayon no di barasad sabaran na pod
Oilan na kinorohingan dat iti ni terbaik untuk dia ka. Tok kasindu wali mo ti ginawa ki. Sorohan na gadid. Asanong-sanong kakapanaw sigaw kay pinsakay kapag karusi nagyangarani diti di. Karusi roda. Terbaik pad untuk dia di. Tok aga ti pumari ki. Kamoyan na po nga, haran na po ikantakan dat awayaan dati, tika awayaan dat tanghulun. Yudit aga, tangon dati barasaid, sabaran na po. Kaylo, hikinarahingan na nunuhi terbaik untuk kekeluarga nu ka. Sedangkan iyati, kapurimanid ako ni katerbaik at yun apalagi kinarahingan ki, kaylo siya nunuhi terbaik. Agat matino. Yun susah atau kano monori mo. Atau po, tigyan na boros sa isuang Yeremia 29 ayat 11. Rancangan na po kinarahingan ng damay sa jatra. Kamuyan na po nga, nunu na po dihit, tidak damay. O kito dati, o kano ka rancangan na kinarahingan. Yun lo mo, tidido kakitanan nila. Intangan dati pelajaran dati Matius pasal 7 ayat 7 gisam 11. Sedangkan da iyati pe angaraat kaylo to kay dunay osonong montok ketanganak dati. Apalagi kinorohingan. Potapikon kagu dati lo Yeremia 29 ayat 11. Rancangan na po kinorohingan nga ibubos sa tongosonong. Imanhak do harapan. Kamuyan na po di nga, sontob na po di awayaan dati dat it okon ko osonong. It amo ang osonong. Miya galit aman hak da harapan, lansanon, okon na ko dong kinorohingan. Yadi mo tita saraw ko hala. Miyagal ko, guli ko kagoy kamalangan. May ito ka nanda po boras kumadi keluarga. Sabaran na po kahendak na kinarahingan nila ka. Mamusaraw to ko na ay muti ako ni daddy ko arato ransangan na kinarahingan. Damay sejatra ida rancangan na kinarahingan. Nga oratian na dati ako ni kadang kinarahingan idi. Akon ka papari ka takaruto mo na ransangan na kinarahingan ki. Ay lana dati Don Rogon na di. Nga mantad ko kantakan doon ako duso hiti pumugunan. Pay ginon na kinarahingan na tumalibi kantakan hindi. Ikawaya idi nga tarpili to kayo mati. Tarpili to kayo mati. Ino pa'y kantakan da awayaan dati nga okon na po ko pabanaron da kinarahingan ay katumboyo. Ngayon, madi panginsasamod ko na madi. Kamuyan na po nga, montok na po dit kawaya dat antakan dat amo o sonong, napili na kadaw kinarahingan da kawaya. Tarpili ka, pagimagi. Sebab na po tarpili. Okon na po ko kasagan na kinoringan ay kajadi ang nununod hiti pamagunan. Ipiay rogon na po paindalan, ano po kinoringan kasagan, ay rogon ka ano po paindalan. Nga, irino pilihan dati. Hormati kadaw siya pilihan dati. Jadi, damay sejahtera, ilo na takon na kinoringan. Nga mamilih ta ka na pod. Gumo bagay pilihan dati di. Iri ni pilihan dati di. Osa nang piat rancangan da kinarahingan. Sira daw mamilih ta ko dat ralan dati sendiri. Pay gino ni siya. Pabanaro ni siya. Kadaw. Gumo di pamalapis. Jadi
Ngono pa di kagu imbulaya iki. Kinorahingan na po ay mati momonsed rancangan pelan plan di tangaraat. Sekira na po ara atau rancangan da kinorahingan. Ilo na po dit boros sisiyad iswang gati Yeremia 29 ayat 11 nga gaulo ti. Nga mantad ko alumis na po rancangan na kinorahingan, ino po hit mo ihati na po tinga mingki kinorahingan to kay sumono bo. Mingki kinorahingan to kay miagal ko boros sa pagkinorahingan kumadi Abrahamum Isara maganak ko matindo. Ginumu na po na katurunan no nga miagal no let pasiroho di laut ka. Nga mingki kinorahingan ni Sarah. Patahakot na siya hihagar. O kani ka rancangan kinorahingan ni rin. Rancangan na pag kinorahingan nga Isara maganak. Iya digi. Nga hali piadat miagali di rancangan da tulun, rancangan di Sarah. Nga numa ni Sarah kinorahingan patumboyo o pinabanari. Hormati siya kaputusan nati. Jadi iati na paditihom ay mila to kam makiano kumakinorahingan nga ihati nga haro hikadawot pilihan. Mila to kay mamutus hingga hataralan da tanudan dati. Jadi sekira na pod karahian da kinarahingan kadati katumboyo no ri. Agayo panumbayaan dati dat memanggot ransangan na po kinarahingan kumadati, rancangan Tuhan, rencana Tuhan kumadati nga ang lumis. Nga mantad ko kantakan na hiti pamagunan iati na isumansala ngon nakagudiro gan usawo ina pondahit rencana da alumisidi nga hara na pakasari at pagompuong hara kasari dat ikamoyan datid mumbalat kecacatan bo. Iya lo na lo. Osanong ni rencana da kinorahingan nga hara na pahimimbulay mo'y pagampuong. Once ay kinorahingan iti pamagunan nuno. Sangat baik ka. Nga iragan ka daw nga haray rancangan datarat. Mo'y pamaratu. Iyati tulun sa pitulun nga iya dihi. Osanong nada rancangan di sasangulun nga haro himin rogon-rogon do mo'y pamirag. Iya di na rin. Iyati tulun sa pitulun nga min rogon-rogon iwokon. Kinorahingan ng rogon nga haro iti di. Osanong at nonsoy na kinorahingan at osanong nga hinairogon do mo'y pamirumbak. Iyati piat tulun sa pitulun nga nonsoy na dati at rencana dat point sonong, point topot. Haro hit kadang-kadang not itambalot. Hari mangkui keluarga imay pamirumbak dat nununuhi rancangan dati i rencana dati. Sila ka na itulundo imay papaharot tiyo di taburus ta kumatid iya di nakabuboyhon dati. Kakita ta kanapod haro dambokon dat rencana rancangan nga kada ta kano pinrogon-rogon da mo'y pamiragat rancangan dawokon. Mangan ta kano po dong kinorahingan to ang lumis nga rancangan. Gumo na pakaratuan dahiti pamagunan nga paingkuray pa pisasorian dati. Pastikan dat okon ko iya. It min rogon-rogon. Gumo ikagagalan dati nga pastikan da ino po
momonsek kegagalan do sosongulun idi korotun sosongulun nga akon ko yati paduli dat wakon yang penting akon ko yati nga iya di ngahay na po ginawa dati ay so nakaratan hiti pamagunan miyagal dadi mementingkan diri bo karaton haro nga kon pakatu ko iyo ho ka. Jadi may to kunod ay kapagalan di maya di pelajaran dati di kaswaban bay no. Iati ka daw sebagai panan da kinarahingan nga inapahit tamodon da dati nga ang alumis. Alumis piya rancangan dati nga sorohon na dati haro hit usaha dorogon. Lobi pendod inapoy rancangan dati dihom ay untuk da kinarahingan. Agaya panumbayaan to kad irogon nga ay mati mundorong ki. Haro na pohot kusyo pagompuong. Buli jadi ilo mano kilo nga ransangan ni rogon. Mantad ko may paningkuko ki manok ko hilo ki. Iyati nga haro na hilang tumpuan ta kasumuano mo. Miya galidit pos diti no mi guli ading he oretiano menuno mengganggu ika daw. Doon na panumbayaan no kada to kano kaswayad haron nunu gangguan dat iswanggot kay sisan dati sumambayang kaswabon iti haron na polo nga panumbayaan po dati oso nang rancangan da kinorohingan rogon ka daw nga haro hiot ralan disiyad mo ipagompuong ki jadi kada to kano mengganggu itit kewaktian tu bila mo tinda dati borosan dat isiyon dipakai no rogon isiyon lo ka mantadet ay nawayaan dati pelajaran di kasobon na bay no norotian dati dat itinapot kasiribawon da ginawa dati sa hirak kawaya dat nunu kantakan nga nuka dati ako nakanta ko iti ransangan da kinorohingan ka. Okay. Jadi pahilon to kanalo pelajaran nilo kung sikaw dat kinapagyampayan dati di nisusuam di bay no. Kapurimanan dati dahiti pamagunan o gumu akantakan asaru to kanagid isuang da kenggaritan nga no pohi panumbayaan dati nga kinorohingan nakasariit milod manghak o manhak dati dat sondihon dati imilo dati sondihon ki miyampay to ko di kausikahan production. Magisusuay katapurimanan toriri mo leto sinualan kada katomo harong sondihon no gitambalut Yesus kasasarit korong mamoduli ay soko ira sinunaw kadang katoro Yesus na sondihon
sauluna kosuroto ko dinangaantakan korwon ginaw nitpong sara kada katongo haro ison lihon haro son lihon no kita balut Yesus kasasarit korongo menguduli ay soko iran si benong kadang kotongo Yesus na son nilihon halihon no kita Ano misis at takad iswang Yesus sambayan. kasasarit korongo Kinarahingan abantog iswang kerjaan sorga. Kung sikaw to na kayong pupusiyahay da pag-isisaan na kasaban na bayno, maya di na boras-boras no. Agumo ang nawayaan dahay, naratian dahay, karay titit. Kahinaan nun iswang nakapasiyan dahay. Naratian na gidahay, dat iya na po nga manahak dit, nun na po ito asanong, montok dahay, sebagai pananud-pananud mo, tanak-tanak mo. Nga, ailan lagi dahay dat iragan ka daw nga akon ko kumadada isyo dat magompuang kasandihan dahay kumadya. Mantad di Tuhan makianoy hay dat panguhupan kumadya manahak dahay kagarasan da ginawo moid kasari-sari ihay sumondi amhara kasari ginawo dahay ay gumirat kumadya halik piat kawayad nuno na pa kabaling kahangan dadamot dahay diti pamagunan dan nakaduso iti. Ay so na suway dalan sanan dahay suway ka iya anuan ni haydot ay kahandaman kasari dan nuno na pa'y away andahay sa kirad alumis asanang nga irinahit titahak no sa kira kasinduol tay ka amin takki karahian pakianon dahay nga papapurimon na gidahay dat kahinaan diragon kadaw nga haro damoy pamarato dahay. Kung sikaw Tuhan matada sa kadung no paingka nagit makikinongaw nga may nila ahakod iswang dat kasimbayanon pagindalanon dat tadaw dabay no nunuhi buruon diolo nga katilambus miyontok di karahian no. Pengkan lagi kalidasan dahay moy dat kanoy haid o simbayan do magindalan ang papatilambus dat buru-buruan dahay mantad ka kalidasan dat tinahak no anuan nagid kagarasan da ginawo nogi kadaw kalingasan mantakit harot ang paruruol moy dat ilo nga milon no gunoon iswang dat pulayanan dat timpo diti iti no konsikahan sambayang dahay kumadya iswa ngaran ni Tuhan Yesus. Amen.